mayap at magrasya nga bakpu kay katamungan, at syuta na puking kapat ng Domingo ning pamanyubling mebye. At kambeda puring kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iabetala puding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Ditz and Lita David, Mayor Roding and Mrs. Daisy Gonzales, Joanna Calma, Pocholo Rojas, Astrid Olivia David Hota, Belen Perez and family. Para King Aldodon Kebaytan, Patricia Guevara. Para King Wedding Anniversary dari, Orlando and Gemma David. Para King Special Intention dari, Mark D. Kleiner Bayani, Medel Malonzo, at Felino David. Para King Kaladwa dari, Monsignor Tans, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicima, Jose, Edgardo, Adelaida, Edwin, Lorna, Reynaldo, Rowena, Jenaline, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio.
may titipon tamo ngeni, kilagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Ing grasya na ning ginutamong Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal ay Espiritu, mantabe kay kayungan. Maya paabak po kay kayungan. King katahimikan ning kakatamong puso, si Chantal at pagkalungkutan, tingagawa tamong kasalanan. Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, tayran mo kami king maligayang kakarinan, apagaryaning ligaya mo, baning malukang kawan mo, akwa ng miras kang Kristo, apani bataning tetagan ring pastulmi, itiadwan mi king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambemo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King Aldo ning Pentecoste, i Pedro tinalakadya, kambering 12 apostol, at nga nang migsalitang masikan karing tao. Ding sablang memalen ning Israel, suka da nga balo, king masalang tutu, king iti Jesus, ing pinakuyo king krus, ya ing gawa ng Ginoo, at Kristo ning Dios. Inyang dimdam ding tao iti, meligalig la pilubluban, at ngara kang Pedro, at karing aliwang apostol, na ano ing sukat ming daptan, kapatad. Pekibat ng Pedro Karela, painggulot ko karing ke kong kasalanan, ing balang metong ke kayo, at pabinyag kayo king lagyo ng Yesu Kristo, balang mga patawaran ding ke kong kasalanan, at tanggapan niya ing Espiritu Santo, ing kalam ning Diyos.
Uling tenga kuning Diyos para ke kayuya, at para karing ke kong anak, at para karing sablang at suking marayo. Ding sablang ausanang lumapit keya ning ginutang Diyos. Migsalitaya pang malambat karelay Pedro, king kapamilatan ding miyayaliwang pamagmatulid, at nga nang menablok karela, iligtas yung ke kong sarili, king parusang daratang, karing marok alahi, ding keraklan karela, meniwala la king kayang aral, at tinggapda ing kayang sinabi, at pepabinyag la, kanitam nguring aldoyta, ang galang at 5,000 katao, ring miragdag, king kabilangan da. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo ing pastol ko, nanupang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, Ing ginuyay pastol ko, nanupaing kailangan ko. King dikut amalabong karina ako papagpainawan, at king makapasnoda naman karina ako daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Tatayra na ako king dalaning katuliran, agpangking kayang pengako. Agyang karing libis sa mapanganib karing kudumalan, eko numanubalang, uling ikay kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang babye si kananlog kanako. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismo nga kakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro kayayang lalanyan, tula ko e makanyan-kanyan. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabe kanako. Kaya kabaning biyeko at king balening Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Ginuyang pastol ko, tano pang kailangan ko. 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 Pamamasang ibot, King Mumuna ng Sulat, San Pedro. Nung biyasa kong mibato, King kasakitan, amiraras ke kayo. Agyang potang darapat kong mayap, bendisyonan na kayo ning Diyos para kaniti.
Itiya ing sangkan nung bakit inaus na ko ning Diyos, uling Kristo mismo, dinala niyang kasakitan para kay kayo. At likwanan akong alimbawa, kanita, tuki ko king bakas ng delanan. Eya di napat nanumang pamikasala, alang metong mang kalaraman, ameramdam karing labina. Eya minablas kalibakan, inyang libakan de. E na inisip inggantiya, inyang pepasakitan de. Nune, peniwala na ing sarili na king Diyos. Ing ukom ang makatuliran. Dela nala king katawa ng Kristo, ring kasalanan tamo, kanitang pinakure king krus, ban kanita itamo matetana king kasalanan, at mietamo king katuliran. King kapamilatan daring sugat at tinggap na, kinayap kayo, may ngari kong tupang melili, dapot ngeni, magbalik na ko, king pastol at alaingat, daring kekong kaladwo. Ing amano ning Ginoo. Ako'y maya papastol, ngananing Ginoo. Palukorin ka nako, anting ka nako, palurako. Ing ginuman tabi yake kayo. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Juan. Jesus nga na, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing lulob king kural daring tupa, ay daralan king pasbul, nune king aliwang paralan, ing taong iti, mapanakoya at tulisan. Dapot ing lulob king pasbul, ya ing pastul daring tupa, ya ing bubuklatanan ning bante ning pasbul. Pakiramdaman daring tupa, ing siwala na, kabangaw sana laking lagyura, at panimuna nala king pagluwalda. At nung alwal na nalangan, manimuna yakarela, at tukyandering tupa, uling balure ing siwala na. Dapot ere tukyan ing aliwang tao, nuneta kasande, uling ere balu siwala ing aliwang tao. Sinabi ni Jesus iting talimhaga karela, dapot era aintin dyan, ing burinang sabyan. Inya pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing katutuan sa sabyan ko kay kayo. Ako ing pasbul ning kural daring tupa, ning sablang dinatang makauna kanako, mapanako la at tulisan. Dapot ding tupa,
erala pakiramdaman. Ako ing pasbul, ninuman ing lungob king kapamilatan ko, miligtas siya. Malaya yang lungob at luwal, at makatagpo yang pastulan. Datang yang mapanako, bayamong manako, makamate at manira. Dinatang ko, balang mikabye, bye alabis-labis. Ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Pasibayo mayap paabak po kay kayo ngayon. Potang mipapagkwento. Huwag yang potang mipapagmais na mo po. Kayo po ba may ines o may irita? Potang ating sumabi ka rin kayabe mo, ako mo ing magaling. Ako mo ing makagawakin. Ako mo ing mayap. Huwag yang ginuta mo yung makanyan magsalita. Ing pamuklat na po ng Ebanghelyo, magsalita yung ginu nung nino iya, nung nanuya, at iya kanu ing mayap apastol. Pansinin niyo po, na po sinabi, ako mo ing mayap apastol. Bukin ng sabyan, iya exclusive ing kayapan. Nasa sarilinan, at na rin susolwan. Mo iya, ita mo man. Bukod kaya ning larawan ning mayap apastol, balikan tala pa ring aliwang pamakitagon nung makanano ng linarawan ning Ginu ing sarili na, banta akit tayong pamipareho da. Nga na, ako ing tinaping mabye, tinipa iba't banwa. Ako ing dalan, ing katutuan at bie. At nganing Easter nga na, ako ing pangasubling mie. Nung bagaking business, exclusive distributor or franchising nga pong Ginu. Na iya mo kabud, ing mayap, ing tinapeng babyebye, dalan at katutuan, at subling mie. At nung iya exclusive distributor, bala mo ita mo ring customer, suki o kliyente ning Ginu. Nung mayap ya palang pastul, aba, kaya ta dapat pasese. Nung tinapi ang babyebye, kaya ta pala dapat manyawad. Nung iya ing dalan, kalilis siya kaya, malilina ka, ipalawot ka pa. Tandaanan tamo, ing Ginu, nasusoluan ing kayapan. Malino king ebanghelyo ing pamagpakilala na, yapin ing kayapan ng alang kaparis. At papakilala na mo naman, ing kayapan tamong tao, king lawe na ning apong Ginu. Malino pahawagan ning Ginu, ako ing mayap apastol. Dapot aliwa mo yaku. Ika man, ita mo ngan. Makanano po, dakal keni lalo na king pisamban, mani muna lang manayang upa. Alila pa bayad, kalupa ning mayap apastol. At maniwala ko, dakal kaya kayo, sinaup na kayo, at pepakit na mo namang kayapan, at kayo menayang kabayaran. Tandaanan niyo po, mo sweldo ing babye ko swelo, at mo abli ing babye kabsi. Ita mo ngan ating kayapan, paluwal mo. Singit ke mo po ini aisip ke kabang mag-drive ko papunta keni. Wari po nga pong ginumayap yang pastol. Yes or no? As a leader, mayap ya. Naning kabaliktaran na ning mayap apastol king ebanghelyo. Nung iya mayap apastol, nanuya ka no. Papanako ya at tulisan. Ay isip ko mo, inya pala, ring leader o mamuntukan, lalo na rin keng gobyerno,
Nung ela mayap, nanula. Nanula po, mapanako. Kayo pong sinabi kanyan eh. Aliwaya ako po, tamakot ko Kenny. Metong pa pong alimbawa, inyang sabyan ng ako ing tinapeng mabie. Buri ng sabyan, ika man, itamo man. Lalo na po tang sasabihan tamo ka rin kapara tamo, at syuko, baka yung mangan. E kadumanop, at syuko. Huwag yang itamong sabihan mong tara, librida ka, pakananda ka. At king karanasan ko po kening Santa Monica, naman po king anting daramdaman niyo. Guest priest ko mo po kasi Kenny. Pero, panay ko pong mabsi, pauli da ring tao Kenny. Kayo po ba maging mabiyeti nape kanita? At metong pa pong larawan na ginamit ng ginuking ebanghelyo, yapin ini. Iya ka no, ing pasbul ning kural. Nga na, ako ing pasbul. Nino man ing lungob king kapamilatan ko, miligtas siya. At ing pasbul aman waning gino, mamiyayang dalan, mamiyayang kaligtasan. King biye, dakal tamo po luluban na pasbul. Halimbawa, ding magaral, ilalulub king pasbul ning mall. Lulubla king pasbul ning eskwela. Ding magobra, ilalulub king pasbul ning sugalan. Lulubla king pasbul ning opisina. Nung masakit ka, nakaman lungob king pasbul ning talyer. Lungob ka king pasbul ning ospital. May kakaproblema, po tangatin kang pamangailangan, dapat aliwa kaliban. Balo tamo yung pasbul aluban, depende kaya katamong pamangailangan. O nang yung pag nasan tamo kaligtasan, na yung pasbula dapat tamong luban. Yung pasbul ning pisamban. Yung pasbul ning nga pong gino, nung bisa kang milub king kayapan, at iwasan na yung karokan, ing ginuya ing pasbul, at dapat mong luban. Puntalan me, uling iyang pasbul ning kaligtasan. Nga na pinitang kanta, buksan mo, papasukin, ako. Katataulian, nga na ning ginuking ebanghelyo, di natangko, bakong mikabye, biye labis. Buri ng sabyan, biye amasagana, katmu at lapo-lapo. Ingino pala, buri nakatamo ring biyayan. At iba makanyan mo naman yung sasabyan tamo, karing kaluguran tamo. Asabi o dimdam ta nala siguro dening amano, biyayan da kayo, biyayan da ka. Muking ginungening Domingo. India exclusive ing kayapan. Aliwa mo ing ginuing maya papastul. Ita mo man. Agyuta mo ing kayang kayapan. Ing kayapan nasusolwan. Ita mo man. Agkata nakatamo ning ginu, ban maging mayap. Mo maya papastul. Basta mayap. Ing importanteng amano ken itang mayap. Mayap pa pengari, mayap pa asawa, mayap pa anak. Man kasing perpekto na pero agkata nakatamong pagsumikapan ing kayapan, ban aluban tamo, ing pasbul ning kaligtasan. Talakad kayo po ti pasyagtayan kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko,
Adwan tamo king ginutang Yesu Kristo, iya ing maging pastul ding sa blatang kapatad. Nga tamong manalangin, ginukaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Gino, panimunan mo king kural mong tupa, rin sablang maniwala at tatanggap, king kaya kangamano, at antimurin ning marayo pa kaniti, inya ngaming manalangin. Gino, antabayanan mo ring manalig, king katuliran, at antimurin, dinge paginulot, king pamagbenggansa, inya ngaming manalangin. Gino, manatili mong antabayanan, dingke kang kakaluguran, tuntun king gustong dalan, at ibalik mula, ring mebating karing lambak, ning karlumduman at pamikasala. Inya ngaming manalangin. Gino, manatili mong antabayanan, ding mabubuklat karing pasbol da karing kapatad, dangat tsuking pamangailangan, at antimurin karing ema kakilala, king siwala mo, inya ngaming manalangin. Gino, antabayanan mo ring magnasang, makibat king aos mo, at ding epa, menakit, king bukasyon da king biye, anya ngaming manalangin. Antabayanan mo ring manimuno, king kawan mo, kilubning Santa Iglesia, at pasagiwan ing sigasigda, ring magpabaya king obrara, inya ngaming manalangin. Ngeni adwanta mo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, panimunan mo ring binyening ipake ka. Ipanalangin mi king ilangan, mi kabyela, at hindi mo karing kaladwara maging masigla, ganap, at alang kupas, ngenit kapilan paman.
Manalangin kayo kabatat, ban kaya katamang daon, matanggap la arapan ng Diyos ipang mayupayang tutu. O malugod ay pami, pamatulanda ka sana kapilan man, king kapamilatan dareting misteryo ning pangakabus, baning pami sunduming alang tuknang, king obra ning pamangabus mo, mamungang alanganggang tula para kay kami. Itiadwal mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kay kayo. Itas sila ring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Tunepin karapat dapat tampon matulid, sukat tampon makakabus, ing puryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o Ginoo, lalon-lalo na kaniting panahon, amiyay ni Kristo ing Paskwami, ena pikakunwan dinaw ning sarili na parangke kami, at pamilata na kaming alangpat na, king arapan mo, bistaman mi daw niya king sakripisyo, dapot ngeni, ing korderong miyain king krus, mabiyaya kapilan man, at enamate pasibayo. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala, antimurin, ding sablang upaya ampon angel ning banwa, daralit laking ligaya mo, alang tuknang, ngamingan pupuri. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami gawa na lang katawan, ampon daya ng ginuming Hesukristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamayla sampon kamatayan na, kinwane ing tinape, te pasalamata na ka at pinuri. Piraso ning tinape, dinuwang ni iti karing disipulo na ngana. Kunan niya iti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanin mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri. Dinuwang ni iti karing disipulo ng ngana. Kunan ni iti kayo ngan at minom kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon alang anggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Datan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.
Ipasyagtayeng misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng puning pangasubli ng mebye, daraw mi kaya kaiting tinapin ng bie, at ing kalis ng kaligtasan. Layo ning pasalamatan kaya ka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo kaya ka. Ikaming ansa ng misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban me ganap yaking lugod, kambe ng Leo ing papami, at Florentino ing arsobispo mi, ning sablang pari ang pondiakono, at ing sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ning kapatad mi aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mo lahat ding sablang mayang unabye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kambening nuana Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuana apostol, at ding sablang banal, ang mibibiyak kalugod-lugod keka, king kaya kabanding panahon. Apo riyan, ampon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Jesucristong anak mo. King kapamilata na, kambena ampon kaya, kagom ning banal ay Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Maus tamong ini, king mayap tamong ipa.
Ikabus mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king asawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, e mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan mo yung kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, lain mo yung pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alang-angga. Ing kapayapaning Ginu, mantabe sa kapilan man kaya kayo. Iyang pangtayong waganing kapayapan, king metong at metong. Niyoing kordero ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayawus king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O maya papastol, lingmusan mengmit mo lugod, ingkawan mo, at ding tupang mayat busking mal ng daya ning anak mo, papangayin tuliran mo lang tayran, king pastulan alang kapupusan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok taong pusa kuli para kay mapilan pong paganaka at kapabaluan. Pagmulan tayo po na po, ikikatapo no melang nobenaryong misang parangal, ikikatapo patulong balen ni Santa Monica. Makitemang Santa Monica, yang minyansad king kapibabatan, ay misagad. At para po king Kaduang Aldo, Potambengi, alas 5 na po ning panapon, ing nobenang panalangin, at 5:30 na po ing panapon, ing banal na misa, at ing kikatapong bisitang pari, Reverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita. At di pong mag-offer ng members na po ni Knights of Columbus, Corpus of Christ Chapter 1 and 2, din kikatampong kaparokya kay Santa Cruz Maragul at din 1581 Choir. At di mo rin po din kikatampong misa king daratang May 4, Piesa na Santa Monica, 6:30 na po ning abak, panimunan na po ding Domus Pastorum Fathers, alas 8 na ning abak, panimunan na po ning kikatampong Arsobispo Emerito, Most Reverend Pasiano B. Aniceto, D.D. At ito pong 9:30 ning abak, panimunan na katao po ng Mother of Good Counsel Seminary Fathers. At ito pong alas 6 ng Bengi, panimunan na po ng kakatamong Arsobispo, Lubos Kagalang-galang Florentino G. Labarias, D.D. Ang timurin po, kaya rin na po ng misang alas 6 king kapiestan, talo kaya po yung prosesyon king larawan na pong Santa Monica. Kadua po, yung kikatampong parokya, maglikom niya pong pondo ngini bilang seed money, king programa tamong Parish Educational Assistance Program. Maglimos tamo pong larawan na pong Santa Monica, official tabletop image, 1-foot image siya po ng larawan na pong Apong Monica. Then pong proceeds, ila pong gawan tamo pong seed money para king Parish Educational Program. Tatanggap na pong pre-orders. Kung bisa kayo pong interesado kayo pong may kalarawan na pong Apong Monica, king kaya kayo pong bali, manyari tayo pong mag-pre-order king kaya tayo pong Parish Office. Dakal po salamat. Bayo po yung final blessing, ngayon kapiesta na po ning Maya Papastol, tinantayan naman pong Maya pa oras, sing Maya Papastol ning kaya katamong parokya, iyamong diksi. Burin ako po talagang akabaw, sinimbaya po ngayon alas 8 ning abak ne po. Among Maya pa oras po kaya kayo ne. Inginuman tabi ya kaya kayo. At bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos, ingib pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Ing misa mi daune, umena kayo king kapayapan.